Ntogo itekora ya kiama kia basi nikionekanite nende kuthira kina nkuchenio chendene nyuma ya mwandiki munene wa kiama kiu Mugambi Manyara kwithira etumedia UTMC kinyuo mwako ulo tobati kwithira aita kuona na gavana Kawira Mwangaza nethira kiwa kithia kuochitike nethira aita karantino na nyochai na mantu ya yaregere nene yakioneka ntuku ya oro nyuma ya ura nominate na kiama kia basi ni Weru kananu kwithira kingato kiri kamiti cionthe cia mbunge ya kaunti ya Meru kugerekana narete kuthiata watho bokiama kiu kia basi utukubura regire mubango ya siasa punetu boto getha tukolele imbio biongo biwita na mbere kiri kiama kia basi kagete kwa tanjara governor ori othai kana ni kaba kwenda kiama kiu githere kithiatro mothe yake mwanka mwisho ntukuringana na Mugambi Manyara ni ati bo babatire kwithira bakithetera kiama na tikuthetera mwana siasa kinyori kukiri MC bonde barabo lotina kiama kia basi yani tukuthurandite kiri Nteto cia Uruthe Imwe mwana rora ITB cia wita skuru tethwa na otonya secondary ni mtu wendi boboya kire arwe siasa turolele nkuchenio ile ciethirite ikioneka kiri kiama kia basi nyuma ya MC kana nuku ingato kiri kamite cionthe cia mbunge aruga ithia gavana Kawira Mubunge wa South Imwe Shadrack Mweti kuware watathirikari ruto mbaru kenda antu bawe kuona witi na mbere Ngema ya kwelele mantu ya polisi ra ya thururo Rais William Ruto ginya ndende chamawa kuona ureti okuka polisi kitite na mbere Anko watu ni kiri Nteto cia Uruthe Imwe betawa MUTEMBEI Edward muneto mathithio ni Purity Richard tugambira na tintuko inkai nyumora wari mubunge wembe North ntoitha tumithia rukwa tukwerwa rene ndi muciari owe nethirite akirukwa ntere chikuo na rane ndi urukitu mbere ya mutana kwithira akirukwa bakiare mathikone ya tongere bakanisa APCA bwete thirikari muno kulukira minister ore mimithika lentore debatire kwithira kiolelia Meru kendethira kiona bya kurabya kwana untubura bwithirite bukirumira Meru bunene nkuluki nibwete mibango weta na mbere ya kuthiko kontumithia ru kethete na mbere mwankethire akirukwa amesikia Mungu wake maana ameondoka na amepumzika nikigongwana gya kutharima kunogokiana kinyago kongwira uturo bankurukia mianka igana kwa Miriam Akou uraningina muciari wa mubunge wa tene wa Igembe North entoitha antomithiaro tunaomba Mungu amweke mali pema kwa kuendeza mama na Mungu kaeka korefu kaeka ya baraka ya baraka familia yetu in peace pinde ikiririkana wa ngina muciari akwite ntugo inka yake na nyumani muthaka wake no entoitha antomithiaro harikia na gukua mibango ya kubangira mathiko mantomithiaro makanjiria ntugo uyaro na buranka buromba nigwita na mbere no turombera ene muciwe tuyogara ndu turari na mathiko ya mbere thonge no December no January Amani onda baikaniari mwe ikao kia kuingira mheshimiwa mithiaro ikambiria official ntuku ya Juma royo au mushi na Nairobi na nkwenda in the same breath ku congratulate mheshimiwa betu natongozi mithika lentore CS wetu Kadhuri Mbunge Senator Mheshimiwa Julius Taitumu na mheshimiwa bangi batowete mbaru ya mheshimiwa Aresibitari na atongeria na atomeria ba kuikia thoni gikiba tongoretwe ni askofu Jacob Inyingi ibaka thite entomithwa riu nonto obwangu ya kire thirito akiruta nthiguru ino Mithiaro ni muntu mwe ora utauba kwaje buno kinyai tentu kwene kwaria atari mwaje muno lakini ngwesi yake siareti mwanka Meru yombe kaina family niyo Atlant poleni sana mtu baba wetu ita na kinyande kulaji ni arinde muisie especially the adoyawa nibo bangaida muno oyi muntu kumenya ora akari na family na tutendete kupingi muno kumwe ntiminya kwaria upoleni sana Mheshimiwa Ntomithiaro ni muntu wari omwe itarira mbunge no ntudwe muntu ombere nyo kuthura mboa ya kwetu Kipkona iraitwa Kitongo mboa na mwankaru ari ningwitikia ni tutethetie itari nene
na nacokerera tutethia waka kambia kiute ne police post ira mwanka thai ithiritie ngui tweterete thirikari itungasitire ya kiute ne police station te kiute ne police post tukiririkana mithiaro ambire day schools irana bambo icio mbere kuthoma umwende uni na thuhai icikuru mwera ambiriritie itarariku na turatethuka muno na kuri na oguno nto bakwithirwa ntomithiaro ne muntu arendete kwithirwa kwina ngwataniro na kinya kuonekana amaendeleo kiri antu obonthe indi atongeria baba ibakuromba atongeria baba bari kukinya Bameru bathinambe na kuwatanira na muno nkuru kibana nto mwachia nkatho na kinya achia amaendeleo kiri atongeria baba bari Bameru kwa uno nto mheshimiwa nendete thiri nkwenda kuromba twina thiri itari nthiguruni yetu ya Kenya na kinya kaunti yetu ya Meru mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza ura twendete na MCA betu bawatanire ndio nikithorira mbara mithiaura ari moyo no ntwai mheshimiwa wa maendeleo na mtu kwenda ngwataniro inyantu baba opposition bakuthithia maandamano ni ntheuru yetu bawita bagithugacia economy ya ntheuru nontu ntheuru yina mpara na ntheuru ontu yina mpara na antu no bakuthithia maandamano ibabati witikaniria na rais wetu uratwatarire Ruto arute ngui maandamano atitethia kuni tukuromba ya kanisa maandamano iyarekwa nayo kukulukira ministry ya interior na ministry ya agriculture ile watilitwo ni mwana wetu wa kumembe kawa mithika linturi rĩnĩrĩa itara utwoleria sana no ntobo amparere ringite embe kwina season uinyanya kutaura mbure kwana memba betu babendutere cia Ndwanda yaburikirie kwirwo kwina mpara na bena thina muno gicokaira CS wetu wa interior nkatho nontu igitarari nyuma ikora na insecurity ntere cia Rwanda cietu cionthe lakini igiteneri itukuona kwina thiri tutaigwa ndithia cietu ciumbite gwita na maitha yomba gwita nacio na kwitu cokiria Professor Kidike nkatho nontu bwa italira yukirie kiwa ibwega nontu bakinya senator wetu Kadhuri ora we deputy speaker wa senate bana Kadhuri na yukirie talira kuoyana barari bayaritie obatethia babwithitie bobwe akiri kirathirire na abayukiria abaende skuru kuma Murungene la Regembe North Beton Class Chabari. Mubunge wa South Imwe wewe Shandra Mweti awete kwethera bathuri na kiama kia Jubilee tekuati bagithanire bateritane ngwena thirikari akere Mweti awete kiama ngari o wiki na wetite na kou tekuwatuka nkombo akariba kuba Nyamara na Wacia weti na mbere mutugikare aina Nteto nkuruki. Narua mubunge wa South Imwe Daktari Shandra Mweti akiari na andiki Nteto na ugite kiama kia Jubilee nikiraikurire kuma kiri ngwataniro ya Azimio la Umoja na nandiki amaiki kirungami kirikyo akiuga gitumi ni ati bobali abunge ba kiama giki bate kwenda ukarabathe kini ngwataniro iu ya Azimio buonere kiamene kiri antu ba South Imwe bandurire na kyo kia guita parliament takyo Jubilee na kiama kitherwa tugita the vehicle ya gwikia muntu na aria parliament turaugire bado twe Jubilee turenda kurungama twe Jubilee tetutheki kwa Azimio. Daktari Mweti nkuruki na ugite bari abunge ba kiama kia Jubilee nibetikaniriri na banywe na kau kamwe ati bakagwata mbaru thirikari ya mukathe Daktari William Ruto kenda bakaguna icigo mbunge biao na mirandi ya witi na mbere twachoka tugatwe twe Jubilee tuga support the government of the day thirikari ya His Excellency Samoei William Ruto kenda tumba gwitiria Kenya bwega na antu ba South Imwe na Meru atilanchi iumba kuona maendeleo South Imwe tukari sasa wene kerethika thirikari na batwe turi antu ba South Imwe constituency itugwatanirite na twigintu kimwe na kiriki gina kiambasare Daktari Mweti na ugite kinya kethira tecigo mbunge batonete kigina ya kung'ana ni batengete kigina kiambasare kiria kwekane nkirwana barabara no batumuno basare kaeja no according to the need na evaluate to kana itegeri kumani atongeria bantura na ba administration
Kutithwa kwina kupendelea tukamuntu uria winindi muno uria ubatarite guthetherwa. Na muthia kiri mwiti na ugitirio bia misanda baada atongeria baishigo mbunge ki bagatigira nibigukinyira njira cinyirikite muno na umatureni. Ni kuona mantu ya drought kana uria imera bikuma na mpara iria tukona nijite na mbuge turia tongeria ba Southiment itukugeria kuona relief food igakinyira affected families, itukumenya antu baba ingi imera biao biumite na guketha gutira leo na ni responsibility batu turia tongeria kuona uria tukomba kubatethia. Magishigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwa ritwa ni Mutugi Kare. Abunge baruterero Kenya Kwanza na baithukirite nkama ya Azimio ni untubo muchemo ndaba kubanga kiume kiyite yo maromba atiatika musio Nairobi bakerebo wetera ila na athiati bawe kaba kwenda kwangaratana biashara na kureta andwa bakiwatia maromba. Boniface Mongera na utariri Ankuluki. Ogoro bwantu kwanora gikinyithi karone binene beke makia Jubilee ntole na Lavington barabara ne dikdik kwethura rungama na Jeremiah Kioni ro kwethura kiruto tongere ne kagite ne gaka motongeria wangwatira lazima mmoja wa Kenya rirondinga na dinarulite nkunikie yogo na kumerekere katika kanyombe thirikari Kenya Kwanza na kugarande kumaja gweta na mbere o Jumatano shothe cha kiumia kethura kithi mishemanio maromba katika tauni Nairobi. Siku ya Jumatano ijao tutakwenda hapa Nairobi katika ile uwanja wa Jivanji hapa Nairobi kwenda kuomba. Tutakuwa na maombi na Wakenya wote siku hiyo. Mnaku Nteto jondinga itijo kirito na ororo ne bunge bakumaroterwa Kenya Kwanza bare bashumirite na wingi na kumura kagerekeria kuthie mishemanio eje. You have all witnessed the very insightful statements in his rallies, and we now see a pattern of moving beyond the insightful statements to an attempt in the pretext of coming to pray at IBC offices to now get into town and destroy people's businesses, and we want to encourage all Kenyans to continue maintaining peace and ignore the calls to subversive activities by Mr. Odinga and his dwindling Azimio brigade. Tunamwambia Raila Odinga kwamba wakati wake sasa umekwisha, manake kama nyani vile akishika kila mtu unateleza. Kifo kifika. Yes, sasa kifo ndio kimefika. Manake miti yote sasa inateleza. Kile itakaposhika alishika Supreme Court ikateleza. Hata hii pia maandamano pia inateleza. Sasa yeye ajue kwamba kama vile nyani wakati wake umefika wa kwamba atoke katika hii siasa, aachie wanasiasa chipukizi. Moshemo ne jondinga naju kenene kejivaji Jumatano kimeke twetete ijujo kedrejo ambere kuithikira taunine kuma kwethura kiambire mishemanio nyume kwethura shindo Rais Ruto. Juzi tumeona siku ile ya wapenzi Bwana Ruto alipeleka watu kule Nyayo Stadium kuomba. Sasa sisi tunasema tunakwenda kuomba kwa Kenya juu ya mambo ya shida ambayo inakumba nchi yetu wakati huu, na vile vile kuomba Mungu atuongoze kwa mwelekeo ili Kenya iweze kutoka katika hali hii, tuende kuvuka tuingia hali nyingine ambayo tutapata afueni. Ndio sababu ya maombi ya siku hiyo ya Jumatano. Tukuria atiri Kenya Kwanza nwijirire ambiririe kuthithia maromba. Ambiririe kuthithia maromba mbere kinya tutonya thirikari-ini. Na maromba ya Kenya Kwanza i very well structured jathitha tunisene. Na kinyethia maromba ya Jumatatu ijeetirwe Nyayo Stadium. Area yari a very special day
yekirwe kenda antu beta kuromba ntuko ya Valentine ntuko iria antu bendene ni kenda Kenya bonthe baija together nonto yari a special day iria tengi antu bara bendene nonto thirikari yetu tue open ituendene na tuendete antu bonthe na turenda antu bonthe beja kwiyero gukura amono kumane ko muturire kana kuita ko muturire ija moja mantu jero ndinga kethro akiariria kile mishemanio ya maromba ntuko we Jumatano. Mfishwaji alitoa matokeo ya uchaguzi juzi, akasema yale yote ukweli ambayo iko juu ya mambo ya uchaguzi, ya kwamba Bwana Ruto alipata kura milioni 5.9, sisi tulipata milioni 8.1. Kwa hivyo Bwana Ruto ni rais bandia. Rais bandia. Amekaa kule Ikulu bila idhini na sauti ya Wakenya. Netere muswanda juthire ofisi etengwe eje kethira no kethira official opposition leader eje akarenthi na mbere nchoke mbere ya Kenya na mbere ya Meru atiri ore president akuthithia ka go consolidate antu kinyabia mabi akurira akiuga ka president ya kwenda kuraga opposition batue kira tukuromba ikenya ethire gwatanirite na kwatiri kirimisha muno ndiro ndingathia tauni ya Nairobi nionekana ikirigana na kwethire mushara matunda ta kwa ngerekano mwakene jo 2018 jo thire jo mwisho ijuju ejire ko musharira nkethisha ndishake nyume kuthie mushemuno kine keja karanda kine kamukunji ni nyakine kia kibira na wakaraja thirikari Ruto itekonda kwethire muthikira na nde mutongeri wa Azimio Raila Odinga nerekerete tauni ya Nairobi kine kia jivaji na kagite nega kuringana weno mwanka thirikari thire muthikira nkeriportera Nteto TV kumaje karone bya bunge Kenya na kitwa kia Nairobi mbeta Boniface Mongera Waya Boniface Sibitari ya Meru level 5 nende yambirite thieta yana baraba ciara babena mawathe muromo kana nyoro kenda kureta utungata kwe akira daktari James Kirimiro wetethasya na mbere utungata bo awethe sibitari yambirite ontubu kenda utethia na ba na we antuni yawe urorungamirite sibitari wakiwa ne bambirite kwa mukira nende asya baraba ombeli kenda kuingia mobatu yonthe yomekinyithia level 6 Muthuri Murioki aina riboti Tiambere nandi ndene sibitari nene level 5 ukethura kwina thieta egutetheria na baraba cheri bena tinemromo ujo ni kuringana na daktari James Kirimi urorungamirite mubango juju achari bau na twana tu ndene sibitari iji nikenda tugita screening kana gwitayarisha kenda tumba ko ba offer surgery ri kwendekana kimya tukejete nontu bwa kwithirwa ndene sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital ikurakirwe thieta njeru ya kumba gutungatira twana ake na thieta uyu yaki nontu bwa ngwataniro ya thirikari ya county government ya Meru nontu bwa partner ugitwa Smile Train na donor wa kuma thigura UK ugitwa Kids OR nikenda yomba kwithwa ekiomba gutungatira twana na tomba kwithwa tukithiria screening ina arua tuwetikiria tukutarajia nontu bwa screening eje tomba kwithwa tukona twana tura tayari kuthithwa surgery nontu tekana konde komba kwithwa getari kugitwa surgery tutega mantu ja maingi baraba komba kwithwa be qualify kugitwa surgery nontu be tayari tukethwa tukigita surgery ukuma Jumatatu na itukwirigira tukona twana ngurukia 20 igiteneriri na amna bubu kinyakiro cibitari ingi na ramwana agatiare na thineji ethwa kinya cibitari ingi kuthwa kirigitwa tumenyirie kinyanto wa Meru that service inande ikethwa ndene cibitari igitare onthe kana gacharo ndene Meru county ije tukwenda kwirenya cibitari ya ndene Meru county kana gacharo kana thine gwatuka kanywa kana tugita cleft lip boga karanja ukeja ndene cibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital komba kona utethio kuma nande gwita na mbere amna bubu na webisa mnene mugwatiri wa sibitari iji awite monoto jwao ni kuona nande aje bonde bakutho bagita sibitari chiandi nikenda sibitari iji level 5 itithwa nkabe kinya level 6 ithwe kiona ke aje baria bakutho bakeri kithwa sibitari iji na gitumi bathithitio ikwithira turenda antu ba Meru bethira bagita sibitari inini mbere bakethwa bakionekana nao kwajwa kuria kwingi kuria kuthithikana ikenda sibitari ije o tugo transit
twita level 6 twithira turiona mirimu iria specialized iria kuhitaji equipment iria specialized na baria bakuhitaji daktari baria very specialized hospitali ici tukethwa tukijukagia antu muno paba kumama sibitari irasima bethirwe verified na o tukwenderea nya tukarugura inpatient area specifically ni a corporate kana private ikende nya tumba go compete turenda go compete na sibitari ya cio mesha private twithirwe nya tukiumba kuona azeba tuona mbesha ikenda tumba na ndego kuria sibitari ikenda na nditomba menyera bara bangi batekwa bena mbese nyingi nkiripotera Weru TV Mbito Murioki Oboya Murioki utukubura rekire mabango ya siasa tukithira tuyari nkuchenero cionekete kiri kiama kia bas nyuma ya Ruth kana Nura Oloti na kiama kia bas kwithira kinga tukiri kamite cionde cia bunge ya county Meru yayonthe nigwethira kethete ngavana Meru Kawira Mwangaza kiama kia bas kaki kuangaratana kana kiti kuwata mbaru gavana Rori Kuthai bonde butugetha tukimureka kiri mubango ya siasa ende atonekanya kambireka kuno kwete kuraya kethira ngicokera na Nteto Nkuluki kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bokosis mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5 turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi uguneke ni untu bwa Nteto Nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriongire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke Embu College, skills to go places. yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni ya turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu ya thimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. This February, there's a lot to love on Star Times. Buy your DTT or DTH decoder at any of our business halls at a discounted price. DTT decoder full kit at 1,200 shillings. DTH decoder at only 1,300 shillings. DTH decoder full kit at 2,150 shillings. Offer lasts till 16th February. You can also buy a 32-inch HD Smart TV at 16,300 shillings. 43-inch HD Smart TV at 27,300 shillings. Offer lasts till 24th February. Amazing offers at prices you love. Call our customer care or visit any of our business halls today. Star Times. Enjoy digital life. Bwana tubeta na mbere kurumira Nteto shauri Imwe atongere ba kanisa ya Methodist kumantere chema raba wete bo bate watana na muntu wende uro kuye ko tongere bo Bishop Mutobura bakere bo wete bati wete kana no tongere bo na Bishop Bura ba kumenya ne bundi wasino ndi yankobo na ba mo watambaru kire tongere bwawe Martin Mwambi na kolekeze ripoti atongoria ba makanitha cia Methodist kiri saket ya gicigo mbunge kia Mara bareganite no tongoria ba presiding Bishop Joseph Ntombura na thingati bake twetwe Mara saket membership tutego tambua leadership ya Reverend Joseph Ntombura na ari obisine irigari
na katiba ya 2020 wa kwanga nayo we do not know it na tutukometambua na tutikana metambua twi mara kana nkubu batongoretwe East wandia saketi ni amarato Miss Doris Gikunda ariuga tunicha gutire ya mareverendi kaire nontu bwa kugwata ntombura mbaru na kwogu kwambiria thaino kuthi na mbere mwankarira bakebanga tunicha gukurukira machiamani mao tukebangagira mothi na mbere na mbecha ira bakagwataga. It is an order. Every church mbecha ira buletaga in the circuit. Use your money wisely and know how to manage your money as the committees or the executive of the church and the leadership of the church until the time order will come in our church. Tongoria baba bariuga abo batikwenda motungata mareverendi marama kuringithano na ntombura wana reverendi murugameria saketi ya mara bakiugaga nwanga kerira na kwaraniria na reverendi Justus Bundi. Igita rimwe reverend wetu newe gwa kuthi gushoka in the church as the reverend. It only come from our bishop. Kogwa kauma athike bishop alienwe bishop wa murete. Baugite bo batigutambura na batiye ntombura na gukana kwithirwa kuri no ruguri bwa kanichenja rukiri gicigo mbunge kia mara wa giki. In 13 churches in this circuit and the 13 churches. Join your chairman, your secretary, your treasurer and the exec and all the leaders in your group. Nego ku announce wa gukelwa gukethwa kwina circuit service at Mutuaboro na ndenda kulithikania makanisa. Sunday ne ntuko ya anto betumerie babongwa. Kwogu every church ne menyere. Every church na leaders bakanisa yao ne bemenyere. Bariuga Justus Bundi wa sinondia nkubunwa bagutambura na nwagwewe nkaba omba kuthikiria. Reverend otu no thaino I step aside na tui under our chairlady and the Bishop Bundi. So that is our stand. We do not recognize the office in the conference. At the conference to support yoro kuga ate kwenda na mauntu maruthirwo tuko tugwatanite na Dr. Reverend Justus Bundi na mara yonde iri behind him amwena able steward wetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Mateni Mogambi. Kiame kumurika na kurungamira rwangi rwa bisaba polisi rwathurwo ni Rais William Ruto rwari na ikinyete gituo na polisi ke mawa kenda kuona urako karina mitaratara ya uritingu ndene gituo keu bakera bwete tuo kiki na ngare mwakine ikikwenda kioleto mantu kathomba kenda gomba kurutangura kubwirite Dennis Mwendi ena ripotie. Batongeretwe ni komishina wa kaunti ya Meru Ndunga, komando wa polisi na bangi kuja kwageni gituone kia polisi kia Maui Gembe South baria na boni tax force ithithitwe ni Rais William Ruto kuraithiriria maubatu ya polisi baria athirani bacionete ja maingi jaria bakandika riboti ya jo na kumenenkanira kiri raisi. Hapa leo tumefika na viongozi wakuu wa usalama katika kaunti ya Meru na tukakuja sub county ya Maua na tumefanya mengi. Jopo kazi hili limepewa majukumu kadhaa na mifano ya majukumu hayo ni kama kusikiza maafisa, kuangalia stations ziko vipi, kuangalia vile ambavyo ndugu zetu maafisa wa usalama wanaishi katika makazi yao, kuangalia ofisi ziko na rasilimali za kuwezesha kazi ya usalama ifanywe kwa njia bora. Kwa hivyo tumefika hapa, tumeona mengi. We are checking the environment under which the officer commanding police station is operating from. We are checking the offices if they are conducive for the work for which they are employed to do. We are checking whether the equipment that the officer has can enable the officer and his men to deliver service to the Kenyan people. We are also looking at the accommodation. Aja baregeti kwithura kana kwarire kuja ujongwa bacionerete na cio kamera cietu ni simurikite jareja rere gituone kia Maua kuri nyomba inkuru ciamba na materebusi iria polisi bamamaga wamwe no bisingi kwithura stiagirite
bedroom na biorobiri na makutho gituo ki kwithirwa kiri na ngari imwe aki iritumira mantu ni jonde na mathina jangi kithumba kuregana na mantu tax force iriuga utikio bakwitha na riboti bakathithia yonde na kumenenkera raisi. So we are not concealing anything. We are just saying we are here to assess, observe and write. Now once we come up with the report will have comparative analysis. What we've seen in Chuka, what we've seen in other places, and what is ideal for an officer to be in a position to perform his or her duties. So we're not hiding anything. Dennis Mugendi, Weru TV, gituone kia polisi kia Maua, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Wea Dennis. Arimu b'amasukuru mwanya ni baudĩtwo kwambĩrĩria kũbangania arutwo nĩ ũntu bwa mĩcetho akĩarĩ mwerekeri wa gĩthomo ndani ya kaunti ya Thaa Nithi Bridget Wambua aweza kuwa na mashindano ya masukuru rua na kuwa arimu batĩre kwĩthĩra bakĩbangania mantu yaria yateanirwo kumania na mũrimũ wa COVID-19. Tamũro Gĩchima ena riboti. Kagita Kamuthiaka aritoba chukuru cha primary na secondary guchindanira matinda mwanya mwanya kari mwanka wa 2019 mbere ya kumira kwa murimo wa corona ara murimo ojo ukuja wangaratanirie machindano mamu mwanka emunde hamwe na ogwende matinda mama imakwirigiro ochokera watawethire kwambiria tamu ino ara mwerekeria wa kithomo wa kaunti ya Thaa Nithi Bridget Wambua akoria arimo bathuranire aritobago nuntu ba matinda mara maruthikaga tamu ya mbere tamodrama na machindano marwiro. Tangu tutoke kwa COVID-19 ni kama sasa ndio wakati tumerudi kukuwa na term ama mwaka wa kawaida wa kielimu. Kwa hivyo sasa hii ni first term, na ikiwa first term tutakuwa na michezo kama vile tulikuwa tukiwa nayo hapo mbeleni. Kwa hivyo hii term tutakuwa na term 1 games. Hizo games zitachezwa. Kwa hivyo hata kalenda ya michezo imetoka na tayari tumepeana. Kwa hivyo mashule yaendelee kujipanga, wanafunzi waendelee kujitayarisha, maana hivi karibuni tutakuwa tuna michezo kutokea sub county, county na kuendelea huko juu. Wambua ariori arimo amona chiari bajokie michezo na gitumi watabora bajokagia kithomo kia mabuku. Michezo pia ni mzuri sana kwa mwanafunzi. Kwa hivyo kama mwanafunzi yako na interest na mchezo fulani, ni vizuri hata mzazi amwachilie ili akacheze, maana kuna wengine wanafikiria mtoto anapoteza wakati, anafaa awe darasani, lakini ni vizuri watoto waachiliwe ili wakacheze, maana wengine hata wako na interest kubwa sana ya michezo. Ariuria arugamiri ba machukuru bape uthuraniri ba matinda mamukanya kogana akire timetable chiago. Ningeomba mashule kama inawezekana hata wao wahakishe wanafunzi wamepewa fursa ya kujitayarisha uwanjani juu ya michezo. Hata kama wanataka pia kutia juhudi ili wa register good marks, pia hata michezo ni mizuri, maana si kila mtu ako mzuri kwa masomo, wengine si wazuri, lakini wanaweza kufaidika kwa michezo. Nkiripotera Weru TV kuma Gĩchigo bunge Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gĩchima. Nyuma ya Weru TV kumureka Ronoro Martin Mwambi uroreti skuru ya Mĩathene Boys indi aremo kinya nao kumanina miria thine ria rumirite muciko rwarenjo tekeno na wiriro ni tharite mucio na rene ndi mto wendi bubwe na dieto confirm weka kinyite mucio na wike mono skuru na kuwa karungamira kithomo kya Mwanka University kuluki ati bwa kabubutiane thirite nende akiwa kinya baba angi bethirite mucio gethere barungamira bita skuru na kinya uyu wene thirite tete kabuna na kumanina into kathomba bire thirite akewa kumania na mto uyu mukiri wa Mithika aina Nteto nkuluki ati skuru ya Mĩathene Boys lakini ande anchaunte na bia weta no kandirierete muchie tweretie nya kwa apply ya elimu scholarship lakini ndachirie uthebio ndronere na kinya ba bichi ambasare tigomba kwa apply no tunte na admission nya tereta nya skuru nya riko kinya usokera nya kuondi ndrawa nchokera lakini ende nkone nyanda chokera utembi byo nkone ndi anchia nyampecha
Iuchongo chokera utechio. Ikiriro kiatongerea ntu babaingi ario Godfrey Mwika mutaalamu wa iti urachumirite na rwiro konokia kiroto kia Martin Mugambi kia kuthoma na kwa mechanical engineer. Kana kaunda kathikira kena rono rukaria rokwa ndaikuya uni kwariruo no ntibonda kariurira nda join form 1 ni thina ndare ni uyongwa ndikuthikira rono rwako ndaikuya kana kuika kwenda utethio na ndona ibubu wega mbumbe okatethia na indaringiria antu barabara close nako muno Francis Erengo kuma nabo naona irire ndamwe ukathomethie kuma form 1 mwanka othe we wita kinya university kinya turatungi tu primary kinya tu ndombere uturira mbecha tumba wita primary school na tumbo choka chukuru ntu nicho turaingi na ndombo support family yaona njire kona bia kurea kana kanga ka support mwanka mbakikisha kuthire chukuru na kateona stress yonthe mantu yako ni fees nundu karugera ganda kwa mechanical engineer na nika support na kwa support rutera rurungi kai mechanical engineer bravo onthe mtombeke kwithere na nkoro yotethia tutethia ni na nende Martin yurikwerwa nyume unkuma chukuru entheke meathene angoretwo mnombe girite nya uniform we angocokeria Murungu katho nontu kinya wa gutethia Godfrey Mwika agomba kinya kumpa scholarship full scholarship ende ankuwa Murungu abotethia na nyenko maiba baingi barachumirite genda bantethia angocokeria katho na Murungu abutharime na abongele amwe na mautethio yangi yaranja yao yonete brothers bachokere skuru na barirwa mbecha cha this year chionde na kinya outstanding balances ibakilirwe kinya nja itwareterwe shopping twareterwe bya kurua na ingochokia nkatho mno ke bau bombite kusika ke kuofa utethio bau akiaria Martin ikite wira ne bwa kuthoma na kona mpumi njea ikirikanwa areri cukuru Mwanka University amwe na into bingi beyond the birake ndo tumira kithomo ne kiawe ningo promise Godfrey Mwika that now nimefika shuleni and I will work hard to achieve ahead. Akiaria Francis Monge loro karina kibarua giotiera Martina unkuma chukuru nchokerie Godfrey Mwika katho itina kithimi yonto ekona matangazo yarari kiri social media flash arari ombere kuwa kathomithia mwana kuma secondary Mwanka University na antu baba ingi muno bawendi uboya barabara irutite ikwenda utethia anchokerie kinya mweshimiwa Kathuri Murungi nkatho ni untu naraichianite kinya kwa na scholarship na ethira bana Mwika ukuma mbere na nchokeria antu wingi muno barabara we kuithia WhatsApp ikenda bothurania mbecha chokia mwana chukuru. I want to promise kontase ya bwana Godfrey Mwika mwana wa kathoma I have talked to him na tuwitikariniria ati nothing short of A in school. Mkuruki Martin na iregeri kugimarua wona bainga chukuru na yoyowe na agite meario burukumanie no tethio bo na kuringana nwe temenya bubua na ntemenya okonenkara nkoro walile bubweku enduore iguru aitana kiana buinde honga muntu menyete keo kya kana kara ngai ya mono burubwete okemenya yu mwekoroka ate na bunge bawita nkiripotera Weru TV kuma Atiania mbeta wa mukiri wa mithika MCA municipality kala mutethi kibuko ntugweru arine kitekaro na itithia bikibiki wondini yawe ndababanganite mantu kathumba yaro ya kuite insurance ya bikibiki kurure sako siobongwa amona mantu kathumba yaro yange ya batethia ya itithia boda bonda muthuri Murioki ayana Nteto Baleti Imwe ni MCA municipality na kale mutethia atongirie mwanya baikundi bikibiki kuma municipality ni bejita Imwe nikenda kuthabakiaria mantu jegi okaria uyu ni kuringana na MCA kale mutethia kenda tumbi guchokania kanyo tuona na tatumbo tethania tumboreta mbere kintu kya mbere stability nguge yetu bikibiki municipality nyuma uitwithirite nguge yetu bikibiki kiruja wayo mono na ntu baba kumenya ombe bakya bakambio tharathimo na kuthithia mantu jaja ngi mathuku na narua toge it is important tuinde tukarende tulia na tukamba mbere kwa sababu ukiangalia watu ambao wamekaa kwa pikipiki tumekaa kwa pikipiki miaka 10 miaka 15 miaka 5 na hakuna mahali tumefika bado tuko pale pale.
amana bubu agwite moroto jwawe ni gutigiria bikibiki bonde bakwitha bakigunika kiri mibango mwanya thirikari na narua tweja kenda twaraniria abo tonana tatumbothithia a one circle a municipality na tisa kwerekethwe karitwi karebe MCA isa kwerekethwe karitwi muntu onde bonda bonda na mbeche che thirikari ri kuma ome no tugwichira uma ome na cha county chithura chio cha bonda bonda thara gwichio tumeata mbeche ka channeled ni gakinya muntu bikibiki ni mutethie na titethia muntu bikibiki yake itethia muntu bikibiki na njewe na future yao tuchurimbie kwendeka kenda asra fandi ikiejanwa ikudibya municipality no tonikyo ntongeretie menyana ategi kethwa gikundi kya mbere kyagi kethwa gitrimenia sheria ire kwa rain bo kenda bombi kutha bakiona grantire asra fund turomba kinya president ritwa na ubari na kina Gachagua ibabikere MCO wetu ambera no ntuno gotura mboto mwapu no twa nontuno ambani na batyo mboto mwapu mboto mwapu mtu bikibiki no ndibaona ndiri kona nyemsi kale agobatetheria nikenda bomba kuundwa motho mwanya jaja batetheria mtu agikwira onto na kujuriria nyongo no itharo na wirigiro inyethero gitarita kinyara kugithora kugitata nena kanya ga kwaria na everybody iboga no ntuba kwenda sector yetu na tukakugwata njara no ntuna Nteto komba gukiri nyanja cietu karibu ya kwariria mantu ja ukazi barabarene ukazi baraba inginya tiba no thimenti tiba municipality ukazi baumite Meru county onte bejaja no ntune antu baba ingi bari no rawiga wa ngici etara kwina nyama teuma aja ne okuna nyamera nene Meru county na ne antu boingi ko karibu ya mu respect na mbene jarake ja kwale bumenya ati kwale konia be wewe ngo ne antu ba ne asura gutetera barai ba kurukira na kiama kyao kyarige gutetera mbio asura. Mara mingi accident zetu ambao zinafanyika na tunaleta vita inaletwa kwa sababu hatuna driving license na hatuna insurance. Na hizo vitu ndio ambao mara mingi huwa zinafanya wakati bodaboda imegongana na gari unakuta watu tunaita watu wengine wakuje watutoe pale kwa seni. Na sasa hii sisi hatutaki kitu kama hiyo. Tunataka kama bahati mbaya accident ikifanyika usimame pale, pikipiki yako ikuwe na insurance, wewe mwenyewe ukuwe na driving license, ukuwe na cover ya NHIF pale no tegimbe chinga tukuletera NHIF atango ko tukajikumbo negotiate na NHIF na insurance ira tu inachio ngwetikia no service ire antu betu ba maybe bakuge accident mbaya bra bajitwe sorry urabombi kwithwa be treated in a simple way batirite thine nene sibitari na kabethwa baiki nkiripotra Weru TV bitamuthuri murioki akariba miompone bachumbirite na kutheta ne wasio karia ntere unaraba kuamba ne batwikite Kenyamara kiri antu bau bawete bonyuma ya muthako mwa ukuru miaka 29 korwa kiume kithirumba ene mwentereu na nende bakuria rwangiro kario bamurekana ritho rethaga Paul Wakabithi na kulikithiri botie Kabori anthaka itano baraba thungurumanite na kuga bena moroto wa kunyarira karia baba ntere cha miomponi arahatu kerenire na karia baba theretie tayari mwana umana mbite gutotoro bwake kumane na thunguru mwino ndabatete twirati yare ogo otugo no ndo bakitende uya kare ka gintu kya thainya thaitano nyuma yabo kugwa baremba bakosana kidogo baambiria gucherania mwana uyu ambiria kwenda gutoroka wenka na gutoroka wenka bau bange batheta na bathira bamugitira njirani akube na kambe mbere bakinya kambe ya polisi atwini ya miomponi bamugitira ogo bakumugitira ogo idio baambirie kumutura bamukinda mutaroni bamuigira maiga manthairo inene mono na manka bamuonje mwire kabisa muthia antu bakoya kuthingatwa bakoya kuona bajire bethira mwana urira kwaria eruta ndamu na kanywa na nyoro Ikiombo iko kia mang'ei kira nkuruki kiombete kwanjire kagita kameri 5 mikuruku arabombete gutwikira ki akariba nteri no kiwa thaa 12 no akuga ingukukira mtu ya mucie Nteto kwe mantu marambire ukarika kwe mieri 5 yathira mtiko mimbere kwira ndirogo nyomba ikavunjwa into bia kamatwa twena askari aga tutiko mega nomba kwa askari berne connect na ntobo turuthira u ile tutiko mito kwenda twirwa nkuruki lakini thino tulaga ntuye munde twena kithikiro kinene mono ntumo wetu kuragwa na njira ya kiunyama mono kuragwa nchindi nyabo mburi yuragwa mburi kenda kurao ni rawa sirote kaurawa lakini warajiri oragirwa au station ya Borichi less than makinya 30 muntu oragirwa au arende nkuruki bombete gutiga kariba nteri no bena ogwaya bonene ta community twino ogwaya bonene mono no ntumo bariaga bokuthuka mo bariaga baite gutuma boni bari kubakwaria kingo banenkane ya report
na ntubu baroraga ni gikundi kia nthaka ikumenyekana tukaromba thirikari bathungire untu ti ugutani uguthino ndirinde gukunkumia no wangu ndo umaga no ambujirwe no thirikari batikono tutethia bakomenyeka kwogu tutierende kuthika muthuri mwanka ntugwira bakagwatwa bathungire ndeni tumenye kesi iguferwa irio tukayokia njukumu ta familia na atori tuthike muthuri amwe na kubatigite akariba ntere no bena ogwaya bonene bori tirongiro kari gutigiri bagwitia rurigi kiri gukandakana na mang'ei mama na tukura toro security twakana na bara twareterwo ria mbere baturutagira wira bwega muno lakini baturareterwo ndi ogu kutie wira boturutira bora tukuona boturutira nuntu ukaya kwigwo gukaijwa na batukaritie na batiusika kumenya imbinu ntu gukuijwa kwa kweli twibakarie ongerwa askari tuna kambi chire na tutie na askari isti tukwenda kuba kwena monitoring ya askari baba no tandukiro turi wana askari mwari kambi bwange tomi ko bari kwaria uma ni utande chairman agamiomponi tutie na askari batigo tutethia nondo wanagamba bwe kareka bari kambi bonde wana gitenda gwie kareka kiari murango nwa kambi kwa askari betu batiokaria miomponi bwega na kise tokeya kuretora askari haikuwa na thina ya wamba kairi na kwa baba sere guturira wamba bubu lakini askari bakuretwa na wamba bo kuendelea kwa hiyo tukwa kama askari betu tutigo ibakonyia kana ibatakuomba ituongerwa askari segito yongereke itokuga thirikari ne thongere nonto gikuo kia muthuri auragerwa gateka polisi na thoko na otire osaindisi agwata Nkiripotera Weru TV kumantere cha miomponi Peter wa Paul Gwakabithe nyuma ya wabitokethia ngavana Meru Kawira Mwangaza MC wa kuolotwo na kiama kia Ambassador thukana nuna ingatikire kamite cia mbunge ni kiama untubone ndi ni bwithirite bukioneka kulikithwa ni mwandiki munene wa kiama kiu Mwambi Manyara urara baitira mukana yo bakinya kwa ngavana mwanka kiama kibairo Thaa amana bo MC wa Mwanganthia Joseph Njoki nora kinya uthuri na kiama kiu nora antu betwe kiongo kunja morene bakinyito bisine kwa ngavana na bangi kathumba ba UDA bakionania rumwe nende kiurekere kinene ne atire ni kwathiro kiama kia bus nekeki kwa ngaratana kana ne atia ya karauka bere Bus power. Mweri wa 10 tariki 6 2021 mwandikithia wa biama Nteto na atumiredia gukurukira nkathiti ya thirikari gucokera gwa kiama kia bus kia ngavana Kiraitu Murungi kuthoma Kenya ngathiti ndikwena arua na kuona kana gawitwa bus Mieri iri nyumene kiama kiu ni kiarugurirwe muciene ja Nairobi na kwambiria kwandikithia memba bakio kiri mambura ja manene ja thithikite nyombeni ya mitemani ya Bomas Mugambi Manyara ari mwandiki munene na uria wari senator wa Embuleni Kivuti ari mukariri gite wakio. It is fully registered. We have the party colors fully registered with the office of the registrar of political parties. Now as we speak, the bus is legally ours and nobody can tuny us. Kiama giki kia Devolution Empowerment Party kira kiejire na rwano rwa bus gukingwanania na APK kira giatonyerekire Jubilee mbere ya kithurano gia 2017 anene bakio tugita kithurano kia mwaka muthiru ne baugite ati na ndigi geta na mbere na gitemerwa kana kwendwa kairi Bus itipa kwa kairi bus itikumburithanwa bus itikarwendwa Kithurano ne kia mwaka 2022 kiama kiu kira mutongeria wake ugire ni kia Meru ni kionere MCA 13 bara bathuri na kura na bangi mugwanja bakorotwo na gukinyeria MCAs 20 mbungene eu na gutuika nikyo gikajo kia kanya ka minority kiri mbunge eu. Mtukone charua amwe na bubu mbasiti ya ngavana wa Karaja Kiraitu Murungi nionekene kugia mathina jaja kuonekana teka jomba kumi kuamithia barabareni na mbasi yakamata machungwa mbasi yakamata wilibaro mbasi yakamata alemavu mbasi yakamata ekoro na mbasi ni power imulemavu Pawa ne antobeto. Kiumia kithiru mwandiki munene wa kiama kiu wakiri Mugambi Manyara na aditere migambo yekanu kikiri MCS ba kiama kiu mbungeni ya kaunti ya Meru ontobora na ndibonekete kuregana na bubu nene ni ya kiama ba kiama kiu bakiuga no kai Manyara kwenda kwatha kiama kiu teka kwatha mbitikena. Lakini uro nominated kana uro tithuri uro ibaro ikiameta kurungamira kiama na ari assembly uu
ati umba gwita waka wira aikinya no banywa chai kana bari agwa na gusupport kawira nontu arungamirite members ba kiama gwatue kugeta no ugori nominated disciplinary procedure twatumira ukundiscipline ikedwe ikari muno into betaga moise without moi moise ni dictatorship ira nene gutina dictator ati kuoneka na ndike makiambazi ukala yakakina that dictatorship moise mwira watuika yani kwi mtu moka ugaka bangi watuika batika wa bena sauti na ndikuga MCA ati badi kwithirwa hena right ya kuita hinewe ya kunyakuriunga Mje nominated MC at ward. Kundi nominated MC ni Meru County yo. In fact mtura nominated no particularly yunga mono no to keda na represent the youth kana women. Ka women bena Meru yonde na iwondi na na bagiti teate. Bali in fact muga minati kunyiri MC is no to secretary general. Ibya mabira bingi with secretary general. Wataka njubiri bena ndo ya secretary general wao. Kanu no kwani bengete saradi yarandi MCA ujo wa Karaja wa Bogeta East Mwirigi Karenga akiaria na Weru FM Jumatano rukirekere mubango ja chanchamuka na ugete ati imanyarano ukakwenda kumakia MCS baba na kuga ati imanyareta na mbere na imakania dabibi no ba mwingi gitene kana kinya kia mene kugwetho secretary general tikwetho kia miyaku nukuona kana tikuwa no university mono gikiama of course mbako university mbesha lakini uta university teki kwendia kiama andika ni mugambi mwire kinyoka thwe na mbeshi nyingi mono kiama is not about money kwatuka mugambi manyara kenderia kwa alone danger kana kwa riga wenka on matters party batue tukamwita kiamene kiambas secretary general tukire secretary general gututhikira bia mabira pingi bigo tu secretary generals na arua Adieje ya Karenga amona bubu niregenwe na yobu nene ni mutongerio wa baraba kaimbunge ni Amiru niwe mwenda ithiri akiuga ati MCA ujo wa Karaja kinyate mukiama kana kinya mutongerio wa kiama kiu Karenga no kiama gambas ni official kiama Avera na Karenga official kiama na inda ikiruga kiwa na ni gako aneki mwambi manyana ko aneki but you don't kwenda Karenga menya na nya Amiru bamenya decision ira yathithirwe urarandikire barua timwambi manyara urandikire barua ndie MK wipo kiama na unongwe wipa assembly Karenga ariuga ati amwe na bubu imanyara no kakwenda kumakia tongeria baba bakiama kiambas mbungene nabo bakathika nontu bate kwenda kweberwo tongerie nebo kiama inko understand positions shia mwenda ithiri kwa position ya DMK na bangi officials but especially MCAs bo bibalaba kumakua ni mugambi aberon tu aberano mbuge kya mene kana no ngutunye gitikiwe na kyo secretary nje kya minority linda ukambia kuina ina really yes angwenda kubera we understand them to understand bakirinya beara katase ya kwithwa iba nominate na kiama na atikwenda kwithwa na magamba ya maingi lakini deep inside them inkomenya they are feeling that mugambi ate kubetiria bwega Twaiji Chambas na ndi matete kinyankuru kinyume ya mukanukia wa kiama kiu kwandikira speaker kenda kweberia MCA wa Koroto Ruth Kananu kiri kamite ithandatu iri harari mbungeni ontu bura burikithitwe ni mutongerio wa baraba kaimwenda ithiri party therefore gives notice that Honorable Ruth Kananu Rimungi, nominated member of the County Assembly of Meru by DEP, be discharged from the following committees and any other committee she may be nominated to by the party. Batu tokaniria kana na tokania the MCs na tabera babu etere ni boita kinkafana na kana nwaita but madini yankoire otemando ya darira kwa but kana nu aikuma kinkafana iko ya guruma MC opera yani tu o vaina inaeronga vana ni mama kwani mtandu sijui nini endo kaona muntu atine heshima nonto itobweta kwetha twina party display itagadia riri ni rimeneretwe bunene ni MCA wa Karaja wa mwathi uria warujera giti kiawe na tigiti ya kiama kiu kekiraito na guchindwa ni Joana Ntongai endera MCA wa Mwangandia Joseph Njoki na wantu betwe kiongo bara kinyabo bathuri na kiama kiu kiambas kinyabo bonekene obisini ya gavana na Arua na kuringwa mbicha nawe Datari ya PNU assembly thira na kiama getu kio kiari minority
na bo butairirie twitha tukiwathana na ngava no ari kuo nikenda umba kwariria antu bagu bomba kuona maendeleo. So kiama kia ambasi atueu katibu oyo akuyukia secretary general okyo tawe Mwambi Manyara tembea na ingwetikia indonere okiwa antu kwenge wowe ngabana na watanene na MCA nikanjiria kuwatanira abo na wanjirie riu kweta we papanesi no ntobo kuwatanira kithiururi giki nandi kiomba kwangaratania bunene kiama giki kia ambasi na kinya rwaria ruria rwitite na mbere rwa ngwataniro rutongeretwe ni munini wa raisi tukambia kurwa kiama kiu kawindi kirungama mugambia kajia msimu wa Weru Center tukajia msimu wetu West Wind nukuona tukaja na t-shirt cia kiama kia ambasi twikirite tuka kiama kirathirire nukuona na akethona kia msimu wa wena hara guti muntu utina capacity karimi guti muntu utina capacity ya kuthija mushemanio na turwana kiama kiuria nandi ni no gashinda gatigati gatongeria bakiama kiu na MCS baba bara bakuonekana kurega kwathikira utongeria bakiama kiu wankatha iji utu tutiugite twina kia ambasi tugwitania ngwe na ngavana Kawira Jojo ni jumuthia jwa ambasi kana kuri na wirigiro bwayo gucokanira. Even after Kiraitu, Kivuti, and all these cylinders are gone, the bus will be there. Masindumba, Ntetone, cha Weru TV. Iboya masi au no tugunya muthi wa Nteto cietu cia uruthe mugucokeria nkatho na ntuba kutho watandite na uni tu watene utariro ngoro studio kiri mubango ya ro siasa na tuketha tukere siasa desire kia mene kia basu nbito MUTEMBEI ndont mundeto mathithio kari Purity Richard.